Između 2 septembra su održani parlamentarni i lokalni izbori, što je za opštinu Bogatić, kada je reč o političkim zbivanjima, najvažniji događaj u proteklih godinu dana. Izborom nove opštinske skupštine prestala je da važi prinudna uprava. Skupštinsku većinu su formirale 3 stranke koje imaju većinu od 31 odbornika. Nove odbornike je dočekalo renovirano opštinsko zdanje, koje je, osim što je sedište lokalnog parlamenta, proglašeno za spomenik kulture pod zaštitom države, u čije renoviranje je uloženo 10 miliona dinara. I hramovi kulture, zgrade Kulturno-obrazovnog centra i domova u Klenju i Dublju dobile su novo ruho. Ovim investicijama su poboljšani uslovi za razvoj kulturnih delatnosti i rad više stotina amatera. U izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata infrastrukture uglavnom su uložena sopstvena sredstva, a jedan manji deo iz republičkog budžeta. Više kilometara puteva i ulica u Badovincima, Dublju, Bogatiću, Crnoj Bari i Očagama je presvučeno novim slojem asfalta. Nastavljeno je uređenje prve gradske zone u Bogatiću, izgradnja trotoara od behatona, parkinga, uređenje zelenih površina. Završena je javna rasveta u Uzveću, Klenju, Salašu, Crnobarskom i Dublju. Rekonstruisana je niskonaponska električna mreža u Badovincima, Dublju i Uzveću. Mlinska industrija Lala Stanković, uzdanica privrednog razvoja, prolazi kroz fazu svojinske transformacije. Realizovanjem socijalnog programa u ovom preduzeću je znatno smanjen broj radnika, ali s obzirom na infrastrukturu i razvojne planove, ovaj sistem ostaje oslonac privrednog razvoja. Posebno zbog činjenice što je ukupno posmatrano, privatizacija društvenih preduzeća obavljena uglavnom neuspešno. Početkom godine je poništena privatizacija 1. maja, a imovina Ogleda i trgovinskog preduzeća Mačva je prodata kroz stečaj. Topla geotermalna voda i dalje otiče u bespovrat, čekajući ozbiljnog investitora koji će uložiti svoj kapital u eksploataciju ovog neprocenjivog blaga. Preduzeće La Verdura se priprema za početak izgradnje najsavremenijih staklenika za proizvodnju povrća. Mi očekujemo da završetak izgradnje staklenika bude u decembru mesecu, kada bi prvi rasad ušao u sam staklenik. Prvi rod se onda očekuje krajem marta iduće godine. Počela je izrada elaborata za uređenje kompleksa površine 3 hektara u Dublju, gde je svojevremeno započeta izgradnja termalne banje, a nezavršeni ruinirani objekti još odolevaju zubu vremena. 15 registrovanih preduzeća godišnje iz korita Drine izvadi više stotina hiljada kubika šljunka i peska, ali se opštini iz republičkog budžeta nijedan dinar ne uplaćuje za korišćenje ovih prirodnih potencijala. U prvim mesecima ove godine nijedno preduzeće nije imalo dozvole za eksploataciju, ali su uz prećutnu saglasnost nadležnih republičkih inspektora ipak obavljali eksploataciju. Neplanskim vađenjem iz rečnog korita ugrožavaju se naselja. U vreme najvećeg vodostaja u Crnoj Bari i Badovincima reka se približi odbrambenim nasipima na svega 300 metara. Umjesto da Crna Bara bude Eldorado, odnosno da živi od tog šljunka i da razvija neki turizam, sada smo preokupirani mnogobrojnim firmama koje imaju i nemaju dozvolu za eksploataciju šljunka, vadi gde ko stigne i kako hoće, tako da su nam putevi koji su uglavnom rađeni od samodoprinosa građana mjesne zajednice uglavnom svi popucali, čak i neke kuće pucaju. Ako se izuzmu štete koje je u jednom delu opštine pričinio grad, poljoprivrednici su zadovoljni bogatim rodom, ali ne i cenama. Povrtarima se posrećilo da značajne količine povrća plasiraju na domaćem i stranom tržištu. Kupci iz Rusije, Ukrajine i Rumunije otkupili su više od 100 vagona kupusa po ceni koja je proizvođačima posle više posnih godina omogućila i da zarade. Lepo je bilo, nama je bar bilo lepo, u tom momentu su bile lepe pare i dobra zarada. Međutim, to je kratko trajao, to je pa jedan deo, to je mali deo proizvodnje koji je otišao u tom momentu po nekoj zaradi. Sve ostalo, cela godina je sasvim loša, što se tiče povrća, sasvim je loša cela godina. Rusi kad dođu, onda su nam dobro došli, oni platu i pokupu nam tu robu za neku vrednost, da može nešto da i mi asniramo, a kad nema, ovi prekupci uzimaju pošto zašto, ucenjuju te. Problem organizovanosti poljoprivrednika i ugovaranja otkupa i dalje je ograničavajući faktor plasmana ogromnih količina hrane koje proizvedu vredni proizvođači. Mnogo te robe ima, samo što ta roba, da kažem, luta po pijacama, po kvantašima,
bez poznatog kupca, treba malo uraditi na tim stvarima, znači organizacija malo bolja i će ta roba. Akcija uništavanja genetski modifikovane soje se slomila na 30-ak seljaka u čije njive su inspektori ušli. Ovi proizvođači su ljuti zbog selektivne primjene zakona, pa predlažu da se on izmeni i dozvoli proizvodnja ove kulture. Da je pošteno išlo bi sve redom, najbolje bi bilo da to ne smeta ništa nikome. Ja nisam morao da prodajem, ja bi kroz moju maru proturio i oni ako hoću da primu, ako neću. Naši ljudi su vredni i humani. Godišnje u akcijama dobrovoljnog davanja krvi daju više od 700 jedinica, po čemu je opštinska organizacija Crvenog krsta među najuspešnijim u Srbiji. Na inicijativu opštine usvojena je strategija razvoja socijalnih usluga. Prioriteti su socijalno najugroženije kategorije stanovništva, deca i omladina, stari, Romi i osobe sa invaliditetom. Opština pomaže rad odeljenja za osnovno obrazovanje odraslih koje pohađa 12 Roma. Svi korisnici socijalnih davanja su dobili pomoć za kupovinu školskog pribora, a 27 romske dece na početku školske godine dobili su nove udžbenike. Nije to neka velika pomoć, ali puno znači. Kad ti neko pomogne, pa koliko je, toliko je, vredi dosta. Jer život je težak. Teško se može zaraditi. Radim na deponiji za 6.000. Primam nešto malo socijalne pomoći, to je sve. Iz opštinskog budžeta pomoć su dobile i verske organizacije. U Klenju su restaurirana crkvena zvona, u Bogatiću ikonostas, u Dublju je počela izgradnja parohijskog doma, dok su meštani Salaša Crnobarskog završili izgradnju nove crkve u centru sela. I ove godine sve porodice koje dobijaju prinovu ostvaruju jednokratnu novčanu pomoć iz opštinske kase i to za svako rođeno dete. Po tome je opština Bogatić jedinstvena u Srbiji, a iznosi novčanih nadoknada su među najvećim u Republici. Dece, hvala Bogu, ima sve više, ali ne mogu svi u vrtić. U jedinoj predškolskoj ustanovi u Bogatiću nema dovoljno mesta. Iako roditelji prijavljuju decu za celodnevni boravak odmah po rođenju, na listi čekanja je 150 mališana. Renoviranjem objekta i uređenjem dvorišta prema potrebama dece, ova ustanova je obezbedila pristojne uslove za njihov boravak. 300 predškolaca je uspešno završilo program predškolskog obrazovanja. Opština je finansirala poboljšanje uslova školovanja u svim selima gde je to bilo neophodno, a na kraju školske godine, po tradiciji, nagradila najuspešnije učenike i nastavnike. Mačvanska srednja škola ove godine obeležava veliki jubilej, 3 decenije rada. Kolektiv ove vaspitno-obrazovne ustanove, sadašnji i najuspešniji učenici dosadašnjih generacija, realizuju više programa u čast jubileja. Centralna proslava je ovog meseca. Folklorni ansambl Đido sa više od 200 članova svih uzrasta bio je i ove godine uspešan ambasador naše opštine na svojim nastupima u Turskoj, Rumuniji i Bugarskoj, u više gradova Srbije i Republike Srpske, a svoje programe su prikazivali i u seoskim domovima kulture na našem području. U Dublju je održana tradicionalna manifestacija posvećena obeležavanju boja na Dublju. Stanko Jerotić je ponovo izabran za dubljanskog vojvodu. Na hajdučkim večerima u Crnoj Bari su prikazani običaji mačvanske svadbe iz vremena u kojem je živeo Janko Veselinović. U takmičenju za izbor Harambaše pobedio je Miloš Pelić, student iz Salaša Crnobarskog. U Sovljaku je održana jubilarna 10. slikarska kolonija na kojoj je učestvovalo 5 akademskih slikara. Za 10 godina na slikarskoj koloniji u Sovljaku je učestvovalo blizu 150 umetnika, koje gostoprinstvo meštana ovog sela i organizatora kolonije nije ostavilo ravnodušnim. Po završetku kolonije oni su poneli delić mačve na svojim platnima i u svojim srcima.
Gradski stadion u Bogatiću je posljednji put renoviran pre 20 godina. Opština Bogatić je iz budžeta izdvojila 1.200.000 dinara za njegovu rekonstrukciju, koja će se završiti ove jeseni. Sportu i fizičkoj kulturi je posvećena velika pažnja. Opština podstiče razvoj sporta kroz pomoć svim sportskim organizacijama i kolektivima. Hipodromom u Bogatiću konji i dalje jure samo jednom godišnje na Božić. Bio je ovo samo jedan pogled na godinu koja je za nama, tešku i laku, uspešnu i neuspešnu, tužnu i veselu. Stariji i mudriji učimo se na greškama, hvatamo u koštac sa novim izazovima, na poslu, u porodici, školi, na njivi, na sportskom terenu. Već narednog 10. septembra i to će biti prošlost. Život ide dalje.